Mwiriho neza nshuti bakunzi ba ETV Rwanda, uyu ni umwanya wa Greenfo aho tubagezaho amakuru atandukanye yagiye avugwa mu buhinzi n'ubworozi. Muri kumwe nanjye Alice Dusabimana, ntimujye kure. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye, reka tuyahere mu Rwanda mu nkuru dukesha RBA ivuga ko abahinzi bo mu karere ka Muhanga cyane cyane mu murenge wa Kibangu basabwe kongera ubuso buhingwa mu rwego rwo kuzamura umusaruro w'ibiribwa. Ibi babibwiwe mu gihe habura icyumweru n'igice kugira ngo babe bamaze gutera imbuto ziteganyijwe mu gihembwe cya kabiri cy'ihinga cya 2025. Umuyobozi w'akarere Kayitare Jacqueline yasabye abahinzi gushyira imbere ubutaka bw'amaterasi bwashyizweho hakoreshejwe ingengo y'imari itubutse. Tukiri mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza na Gisagara, abahinzi bo muri koperative ya Katarari Toshye na koperative Bahizi Mamba bavuze ko gahunda yo guhemba abahinzi bafite umusaruro mwiza yabafashije guhinga neza. Iyi gahunda imaze imyaka 3 ikaba ifite intego yo kuzamura umusaruro binyuze mu guhemba umuhinzi watsinze mu gutunga umusaruro mwiza. Abahinzi bavuga ko kuba barashyiriweho irushanwa byabafashije kunoza imikorere yabo bakabona umusaruro mwinshi. Muri rusange gahunda yo guhemba abahinzi ije mu rwego rwo kuzamura umusaruro ku butaka buto hagamijwe gukemura ikibazo cy'ibiribwa mu gihugu. Naho abahinzi 800 bo mu karere ka Gicumbi bahawe impamyabumenyi ku micungire y'amakoperative. Abahinzi bagera kuri 800 bamaze amezi 8 bahugurwa n'umushinga Green Gicumbi ku micungire y'amakoperative no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru bwasabye ibigo by'imari kubatera inkunga. Uyu mushinga umaze imyaka 6 mu karere, wateje imbere ubuhinzi, wongera umusaruro, wateye ibiti kuri hegitari zisaga 9700, wubatse imidugudu ihangana n'imihindagurikire y'ibihe kandi wagabanyije imyuka ihumanya ikirere ingana na toni 108. Naho inkuru dukesha The Forefront Magazine ivuga ko abagore bo mu ntara y'Amajyepfo bahagurukiye kurwanya imirire mibi binyuze mu mushinga Prism. Umushinga Prism wafashije abagore bo mu karere ka Gisagara gukoresha uturima tw'igikoni no korora inkoko mu guhashya imirire mibi. Babonye amahugurwa ku buhinzi, imihindagurikire y'ibihe bigatuma imiryango yabo ibona indyo yuzuye. Urugero ni Nyirahabimana Janine wahinduriwe ubuzima n'aka karima agatangira no korora inkoko. Mu myaka 4 Prism yahaye imiryango 10993 amatungo mato, maze igwingira mu bana rigabanuka ku kigero cya 17.9% muri Gisagara, nk'uko raporo ya DHS ya 2023 ibigaragaza. Uyu mushinga wa Prism ukorera ku bufatanye hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga cy'iterambere cy'ubuhinzi n'ubworozi IFAD, ukaba ushyirwa mu bikorwa na RAB, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere n'ubuhinzi n'ubworozi. Katubagezeho isesengura ry'isoko rya soya ryo kuva mu mwaka wa 2025 kugera mu 2030. Isoko rya soya ryitezwe kuzamura rikagera kuri miliyari 3.64 z'amadolari y'Amerika mu 2030, bivuze izamuka rya 7.2% kuva mu mwaka wa 2025. Soya ikoreshwa cyane muri Afurika, Aziya, Uburayi ndetse no muri Amerika y'Epfo, aho ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Brazil, Argentine, Canada na Paraguay bifite uruhare runini mu musaruro n'ubucuruzi. Soya ifite akamaro kanini mu buzima kuko ifite ibinyabuzima bikungahaye kuri proteine ituruka ku bimera, bigafasha mu kugabanya ibyago byo kugira indwara nka osteoporosis, diabete ya kabiri no guteza imbere imirimo y'amaraso. Bivuga ko soya kandi ikomeza gukurura abaguzi bitewe n'uburyo ikoreshwa mu gikoni, mu biryo by'amatungo ndetse no mu gukora ibicuruzwa nka tofu, amata ya soya na lecithine ya soya. Kugeza ubu soya ikoreshwa cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Brazil, aho ibi bihugu byombi bifite ubutaka bwiza kandi bukomeje gutera imbere mu musaruro. Mu myaka yashize isoko rya soya ryiyongereye cyane by'umwihariko mu musaruro w'amavuta ya soya n'ifu ya soya.
Izamuka ry'ubukungu ry'abaturage mu bihugu byateye imbere no kongera umusaruro wa soya bitera kugabanuka kwa soya ku isoko. Raporo ya FAO ivuga ko umusaruro wa soya ku isi wiyongereye ukava kuri toni miliyoni 355.8 mu mwaka w'2020 ukagera kuri toni miliyoni 372.8 mu mwaka w'2021, ndetse izamuka ry'isoko rikaba ryariyongereye mu mwaka w'2025. Iyi raporo itanga isesengura ry'uko isoko rya soya rizahinduka mu myaka iri imbere, aho byitezwe ko imibereho y'abaturage hamwe no kugabanya ibiciro bizagira ingaruka zikomeye ku isoko ry'ibicuruzwa bya soya. Uyu niwo musozo w'amakuru yacu twari twabateguriye uyu munsi, ariko nk'uko mumaze kubimenyera tubagezaho n'itangazo. Heifer International Rwanda iri kwakira ubusabe bw'abifuza gukora ubushakashatsi ku mazi mu ntara y'Iburasirazuba. Ku babyifuza bakohereza ubusabe bwabo bitarenze tariki 21 Gashyantare 2025. Uwaba afite ikibazo cyangwa akeneye ibindi bisobanuro yasura imbuga nkoranyambaga za Heifer International Rwanda. Mwakoze kubana natwe, nk'ibisanzwe tuzasubire kuwa mbere utaha. Mwari kumwe nanjye Alice Dusabimana. Imana ibarinde.